die Legends, Akka Explorers. Dit is nog niet zeker waar ze is opgeskryf nie. Dis Lida en Werner, ons van is Koetser. Dit is 'n 300 PDI. Ja. En hy het 150.000 kilos op. Ja, en so far ek niks oliekolle hieronder nie. Lekker niks nie. Ja. Enige Landcruiser se droom. Ja. Nee, dit is vreeslik lekker. Ons sit vanaand in 'n great camper. Are we enjoying it, eh? Is it? Yeah, and it's very nice. It's a bit dusty, it's hot, but it's nice. Yes, this was cool, Yeah, eh? exciting, hey? Really exciting. Are the feet wet? No, not. Our roof is leaking. Ai! Our roof is We've got a leaking. bit of Okay. water problems there. Ja. En daai modderjaag, dit was epic. Dit was so cool. Ek sweer, ons wipertjies kan net so gaan. Ryner se visie is so stukkie. Ryner sê, "Nou wie sit aan die wipers vinniger." Cheers. Ek gaan dit gin en tonic om meer persoonlikheid te kry. Ah, okay. Niks Ja, dit is nie Dit nodig is so mooi hierso. Dit Yes, ek sal mense aanbeveel om te kom. Hier het net 'n ander, die landskap is net rustigheid. Ja. Daar's net jy hoef nie diere te soek nie, want daar is nie. Ja, Dis dis net niks. Maar sê ek iets lê, maar ja, daar's regtig niks nie. En dit is net so lekker op jou oog. Dis net so so mooi en met die reën. Dis so groen. Ons was actually baie bevoorreg om dit so te kry. You see the convoy of Land Rovers coming down. I mean, and you can see all the women drivers, and they're like pumped. And I'm like, "Yo, man!" I may need to cut this out. So that third prize went to Team Legends. Unforgettable. Die moeite werd. Jy kan nie dit mis nie. Ek sal aanbeveel, spaar en doen dit.